Ngibingelele eManazaretha Unyazi lwezulu amagumbo manje omhlaba. Ngiyazi abanye bazoxakeka ukuthi yindaba ngalesikhathi umuntu engayile esontweni ukwazi ukuya esontweni isimo sinjena like nithule nithini bapho baba unyazi igcobile like bakhona abagcotshwa bakhona abantu nithini ngalesimo esenzakalayo ingempela nithini because njengamanje asifani sabantu uyabona umuzwa wenkolo yethu asifani kuyimanje khona abantu ababusy they are circulating ivideo ya last time ubaba eseKapa of which kwakungeyona ivideo engeright ukuthi singayi fine yasisiza ngalesi sikhathi savuleka amehlo ukubona ukuthi ubaba akakumele agibele nonombani ebhanoyini sekwenzekileke senzani thina senzani yini thina senzayo njengaManazaretha njengamanje sinenkinga yokuthi awukwazi kwenza lutho yonke into kumele silinde osihlalo ngiyaxolisa bobaba bami kodwa manje asikwazi ukunikela ngaphandle kwenu khona iminikelo siyenze kodwa ukuze ukuthi uyenza nje abantu bathi no uma thina kule ndawo masinikela kumele siqale kubani siphila ngobani thina ngoba ukuze siphile yena uShem njengamanje eManazaretha ngiphosa inselelo amagumbo manje omhlaba angisakhulumi ke ngamakhosikazi kuphela sengikhuluma ngawo wonke umuntu othi unyazi luNkulunkulu othi uShembe lo isimlandelayo uNkulunkulu ozongena njengamanje enkonzweni yasemini engene noJehova wethu ngithi ngiphosa inselelo ethini na ngicela wonke umuntu njengoba siya kumdedele manje ngomhla ka1 July wonke umuntu ngomhla ka1 ngicela ukuthi umuntu esandleni afike ephethe noma engayiphethe esandleni noma isekhadini wherever la izoba khona baba kungasuka ku1000 mama kusuke ku500 kuye ngomuntu ukuthi amandla akhe aphelaphi lawo manje uShembe azosinikeza wona sizokhonza ezolwini ukuthi siyacela ukuthi sithengele ubaba yini i-chauffeur or whatever leli bhanoyi leli elizokwazi ukuthi lithathe ubaba nomndeni wakhe ubaba kuyimanje uyadingeka eGhana ubaba uyadingeka yonke indawo uShembe uNkulunkulu ke ayikho into eyenzeka nje ngephutha ngoba esendleleni njengamanje akulona iphutha lelo uhlelile uShembe thina sabasemhlabeni singakubuka ngendlela yethu kodwa mina ngicela ukuninikeza inselelo ngithi wonke umuntu umhla ka1 July asiqhamukeni wonke umuntu abe ne1000 noma 500 rand sazi ukuthi masikhuleke ezulwini sikhulekela into ebhekeni like lezi zinto kuthiwa zo 17 million into engekho mangathiwa siqhathanisa thina asifani kamandla ethu thina siyazi ke niyamazi uMakhumalo uyiphilela kanzima kodwa nje ngokuthi uShembe uyangithanda kimi kuphelele lokho ngaphandle kwakhe angilutho nje anginandaba nempilo engikuyo iyangijabulisa ngoba ngiyiphiwa uShembe because into ebalekile ukuthi ngiphile futhi ngingamphiki ukuthi yena uNkulunkulu so ke bangcwele ngicela ukuthi mhla ka1 mina nawe sifike sithi masikhonze ezulwini kuvunywa wena ubuwazi ukuthi ephaketheni unalo leli 1000 sizohlanganisa i1000 ne1000 umuntu nomuntu sithengele ubaba into emfanele siyazi siyakha imizi kaShembe yonke indawo ziningi izinto ezizenzayo kuyimanje kwamina ngibhizi namakhosikazi silungiselela izipho kababa entabazo kodwa ake sithi nje mhla ka1 sicela ukuthi kusha mhla ka5 sezizwile ukuthi hayi ibhanoyi kababa selikhona engabe ibhanoyi ngabe yini kodwa thina amazulu sazi ukuthi ibhanoyi nina niyazi ke ngoba nifundile ukuthi nikubiza ngani kodwa sifithi ibhanoyi ubaba lazongena khona ahambe nomndeni wakhe ayilafuna ukuya khona lento ukuthi ubaba uzohlezi nje agibela nabantu kanjani because nje ngokwethu kwebandleni lethu awusondele eduze kababa amakhosazana nawo ahlambulukile akhethiwe ukuthi asondele eduze kababa kodwa lento ukuthi ubaba uzoshaya ulayini nathi e-airport ikhona hayi ake nicabangeni ngiyabonga lokhulumayo ke ingane kaMandebele uMakhumalo wakaMakhathini ofuna ukungixhuma noma ofuna ulwazi engangithinta ku079 1974 858 ngiyabonga nibe nesabathi lihle ningakhohlwa ukuthi unyazi luNkulunkulu kubantu bonke nangezikhathi zonke amen